Dobrodošli na kanal Filmovi ukratko. Danas ću vam prepričati film pod nazivom Bootcamp. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja. Uključite notifikacije i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. Zasnovano na istinitim događajima, grupa problematičnih tinejdžera biva poslana u kamp za obuku koji se nalazi na udaljenom ostrvu kako bi ispravili svoje prevrtljivo ponašanje. Bez znanja njihovih roditelja, ustanova koristi grub tretman koji ugrožava živote tinejdžera. Jednog dana, bogata tinejdžerka po imenu Sophie ulazi u prodavnicu ploča i žali se Benu, blagajniku, da je potpuno novi disk koji je kupila izgreban. Ben pokušava procijeniti situaciju, ali se očituje Sophin temperament i ona sruši hrpu CD-a. Budući da Sophie stvara probleme u njihovoj radnji, Ben odlučuje da se pozabavi njom tako što će je odvesti u osamljeno mjesto na razgovor. U stvarnosti, par su ljubavnici, a nakon što se poljube, Sophie podsjeti Bena na zabavu njihovog prijatelja. Ben okleva da dođe jer ima posla, ali Sophie insistira da će se oni zabaviti, pa on na kraju pristaje. Vrativši se u Sophin dom, tinejdžerka prekida svog očuha Karla u razgovoru sa njegovim gostima kako bi se suočila s njim jer je pretražio njenu sobu u potrazi za nedozvoljenim supstancama. Kako bi da dodatno osramotila, Sophie vjeruje da je kuga korumpiranih političara mnogo više zabrinjavajuća od supstanci. Odmah se Marijen, Sophina majka, izvinjava gostima kako bi spasila Karla od poniženja te poziva Sophie u drugu sobu na razgovor. Kada se udalje od radoznalih pogleda svojih gostiju, Karl zamjera Sophie zbog njene neljubaznosti. Ali njegove riječi ne utiču na tinejdžera, što ga dodatno razbjesni. Te noći u kući njihovog prijatelja, Ben primjećuje da Sophie ima modricu na ruci, što izaziva njegovu zabrinutost. Sophie pokušava izbjeći razgovor o tome, ali Ben traži još, pa otkriva da je ušla u žestoku svađu s Karlom. Ne želeći da se zadržava na toj temi, Sophie zaprosi Bena jer želi da bude oslobođena kontrole svojih roditelja i da živi s njim. Ben pokazuje oklijevanje, zbog čega Sophie sumnja u njegovu naklonost prema njoj, ali on pojašnjava da želi da je oženi ljubavlju koja ih vezuje, a ne iz pravnih razloga. Zadovoljna njegovim riječima, Sophie ga ljubi, ali iznenadno prisustvo poremeti njihov intimni trenutak. Agent zgrabi Bena i odvede ga u ormar kako ne bi intervenirao u Sophinom hapšenju. Drugi agent obavještava Sophie da imaju saglasnost roditelja da je uhapse, ali ona odbija da sarađuje. Ostavljen je bez izbora, agenti obuzdavaju i umiruju Sophie, ostavljajući je bespomoćnom. Nekoliko trenutaka kasnije, Ben posjećuje Sophinu rezidenciju i ispituje njene roditelje o tome gdje se ona nalazi, ali Karl mu kaže da je odsutna. Marianne dodaje da će biti odsutna godinu dana jer je to dio programa. Ben vjeruje da je njihova odluka nerazumna, pa Marianne objašnjava da žele da se Sophie promijeni jer je destruktivna. Sljedećeg dana na Fidžiju Sophie zajedno s Jackom i Danijem stiže na lokaciju ustanove, a senzori su im vezani nad ležnjevima. Logan, upravnik, dobrovoljno prikači Sophine senzore i neprimjereno je dodiruje, zbog čega joj je neugodno. Ne obazirući se na njenu reakciju, on ih usmjerava da ostrvo nema zidove, ali će ih senzori nad ležnjevima upozoriti ako pokušaju pobjeći. Kako bi ih uplašio, kaže im da je ostrvo okruženo raznim vodenim površinama u kojima žive ajkuli. Kada se orijentacija završi, obezbeđenje vodi tinejdžere u 3 betonska bloka i tamo ih vezuje. Do jutra, osnivač i direktor ustanove, dr. Arthur Hale, pozdravlja tinejdžere, ali Jeff ga vređa. Hale mu zamjera neprimjerene riječi, ističući da je to zabranjeno u kampovima. S druge strane, Sophie se žali zbog vezivanja za cementne blokove i ističe da ih je to zamalo ubilo. U svoju odbranu, Hale ih podsjeća da je njihova delikvencija godinama metaforički okovala njihove roditelje za cementni blok. Stoga smatra da je pošteno da čak i jednu noć dožive patnju svojih roditelja. Dok šetaju do kampova, Hale obavještava tinejdžere da se njegov kamp zove Advanced Serenity Achievement Program ili ASAP, koji ima za cilj pomoći problematičnim tinejdžerima da spasu svoju budućnost. Kasnije, Ellen, jedna od zatvorenica, daje tinejdžerima kratak obilazak ustanove. Uz to ih obavještava da, budući da su pridošlice, moraju nositi crnu košulju koja predstavlja njihovo zbunjeno emocionalno stanje. Ona je objasnila da će se boje mijenjati kako budu napredovali u programu i da bela majica predstavlja veliku šansu za njihovo otpuštanje. Kada je stigla do šatora za pridošlice, Sophie je uznemirena kako se Logan loše ponaša prema zatvorenicima, posebno prema Jacku. U tom trenutku Ellen naređuje Trini da pokaže Sophie okolo, a ona je poslušala. U međuvremenu u Denveru Marianne sreće Bena u kafiću kako bi ga ohrabrila da prestane juriti Sophie, ali on odbija. On vjeruje da Marianne ne odobrava Sophino zatvaranje, ali žena to poriče i naglašava da zna šta je najbolje za njenu ćerku. Isprovociran, Ben govori Marianne da je Sophie treba, posebno nakon što joj je otac preminuo.
Ovo iznenađuje Marianne, pogotovo jer nije svjesna što Sophie zaista osjeća prema njoj. Ben objašnjava da Sophie misli da je odana samo Karlu. Iako ima istine u Benovim riječima, Marianne je poriče pa pokušava da ode. Međutim, Ben je zaustavlja i pita je li Sophie na sigurnom, pa mu Marianne kaže da je njena kćerka sada zatvorenik ASAP kampa. Kasnije te noći, Ben započinje svoje istraživanje o logoru jer želi da je oslobodi. Tokom nekoliko sedmica Sophijinog boravka, ona se teško prilagođava jer je distribucija hrane porcionirana, a ima i najezde štetočina. Jednog dana, Sophie se ljuti na zatvorenike u bijelim majicama jer ih oni samo nadgledaju i ne učestvuju u teškom radu. Trina objašnjava da se brinu da niko ništa ne ukrade u njihovom kampu. Šta više, Trina otkriva da im je Hale dao malo moći, slobode i dodatne hrane kako bi se posvetili svom poslu. Ubrzo nakon toga, Hale ohrabruje publiku da podrži Trinu jer joj je to prvi put na njihovoj sesiji. On je pita za razlog njenog zatvaranja, ali Trina odbija da otkrije bilo kakve informacije o tome. Zbog toga se Hale razočara u nju, ali odbija da napusti temu, pa traži volontere iz gomile koji će natjerati Trinu da iznese istinu. Jedna od volonterki koja je izabrana je Ellen, a ona optužuje Trinu da je prodala svoje tijelo. Iako povrijeđena, Trina poriče svoje navode, pa je ostali volonteri provociraju optužujući je za krađu i korištenje nedozvoljenih supstanci. Seansa počinje da uznemirava Sophie, ali ona može samo da gleda jer je nemoćna. Na kraju, Trina se predaje i priznaje da se pobunila protiv svojih strogih i pobožnih kršćanskih roditelja, spavajući s raznim muškarcima. Međutim, Trina postaje emotivna jer duboko žali zbog grešaka koje je počinila. Sophie je, zajedno sa ostalim zatvorenicima, pustila suzu za njom iz sažaljenja. Kako bi je utješili, volonteri joj prilaze i izražavaju joj ljubav. Jedne noći, u Denveru, Ben želi pratiti Sophie u kampu za obuku, pa kupuje nedozvoljenu supstancu od dilera. U međuvremenu, Sophie se pita zašto su zatvorenici uzbuđeni zbog večere, a Trina joj kaže da će služiti piletinu, koja se služi samo jednom mjesečno. Nažalost, Trina najavljuje da im neće ostati ništa. Uprkos tome, Trina želi da okusi jelo, pa krišom sakri komad piletine u džep. Nakon svog posla, Trina odlazi na stanicu za smeće pod krinkom bacanja smeća, dok u stvarnosti konzumira piletinu u tajnosti. Iznenada, Logan se pojavljuje s leđa i prekori je što je ukrala hranu. Trina pokušava pronaći izgovor, ali Logan je podsjeća da je to protiv njihovih pravila. Kada Trina pokaže strah, Logan joj predlaže da joj pomogne u unapređenju, ali za uzvrat ona mora biti intimna s njim. Trina odbija, ali Logan nastavlja da bude s njom. Nekoliko trenutaka kasnije Oluja opustoši logor i uništi šatore zatvorenika, primoravajući ih da odu. Sljedećeg jutra Ellen je odredila Trinu za vođu svojih kolega zatvorenika, na njenu veliku zahvalnost. U svom režimu vođe, Trina usmjerava svoje vršnjake da će obnoviti šatore, ali Sophie se protivi, pogotovo jer nema muških zatvorenika koji bi im pomogli. Trina joj zamjera što se žali i poziva je da počne s njihovim zadatkom. Sljedećih nekoliko sati, Sophie marljivo pomaže svojim vršnjacima da premjeste namještaj, ali umor je nadvladava, zbog čega se spotakne. Trina primjećuje da je još uvijek na zemlji, misleći da Sophie gubi vrijeme. Stoga je ukori i naređuje joj da nastavi svoj posao. Međutim, Sophie želi da se odmori, ali je Trina tjera na posao. Budući da Sophie odbija surađivati, Trina naređuje preostalim zatvorenicima da je nauči lekciju i oni se povinu. Sophie podnosi oštar napad svojih kolega zatvorenika, ostavljajući je bespomoćnom. Kasnije Ben, koji je nedavno primljen u ustanovu zbog ovisnosti o supstanci, postaje zabrinut nakon što je ugledao Sophiino pretučeno stanje. Pod tušem, Sophie lije suze zbog svog traumatizirajućeg iskustva. Sljedeće večeri, Ben se ponovo sastaje sa Sophie na večeri, a ona je zbunjena zbog razloga što je primljena u ustanovu. Želeći odgovor na ovo, Sophie napušta stol i odlazi u kuhinju. Kada ostanu sami, Ben otkriva da je organizirao lažni sukob s dilerom kako bi natjerao svoje roditelje da povjeruju da je problematičan. Sophie postaje emotivna kada vidi Benove ruke, ali on je uvjerava da je pokidao vene samo pomoću fiziološke otopine. Ben obećava da će pobjeći sa ostrva, a Sophie mu daje svoje puno povjerenje. Sutradan, Hale dodjeljuje Trini žutu majicu nakon što je svjedočio posvećenosti koju je pokazala. Koristi je kao primjer kako bi ohrabrio zatvorenike da imaju istu radnu etiku kako bi mogli otići kući. Do večeri, Sophie dolazi na red u njihovoj sesiji dijeljenja, ali ona odbija govoriti o svojoj problematičnoj prošlosti. Zbog toga Hale traži dobrovoljce da razbiju Sophiine zidove, a gomila je oduševljena. Kada se izaberu 4 dobrovoljca, Ellen počinje da grdi Sophie, što je podsjeća na njen sukob s Karlom. Volonteri bacaju Sophie na zemlju, a Ellen izražava svoju frustraciju zbog njene nesaradljivosti.
Na kraju, Sophie se predaje na njihovu provokaciju i priznaje da je lagala da je Karl pokušao spavati s njom samo da bi ga ponizila, ali sada se izvinjava za svoju grešku. Nakon seanse, Ben razgovara sa Sophie i obavještava je da je napravio plan za bijeg. Nažalost, Sophie počinje da se preispituje, jer vjeruje da ne bi bila u ustanovi samo da ona nije lagala. Bena ne smetaju njeni postupci jer vjeruje da svi griješe. Sljedećeg dana, Sophie sa zavišću gleda kako čamac prevozi bivše zatvorenike natrag u njihove domove. Kasnije, u sumrak, Hale obavještava zatvorenike da će Nick napustiti ostrvo nakon što ispuni svoje obaveze. Ponosan je na Nicka i njegova dostignuća, pa najavljuje da će ga dovesti na svoj seminar u Los Angeles. Nakon toga, Sophie prilazi Benu i pristaje da učestvuje u njegovom planu bijega, ali predlaže da ga izvrše kada Hale odi. Te noći u Haleovoj kancelariji brat i sestra razgovaraju o prethodnom zatvoreniku koji je umro u njihovom logoru. Rhonda razmišlja o mogućem ishodu ako navedeni zatvorenik nije preminuo. Međutim, Hale je ohrabruje da razmišlja o sadašnjosti i da se fokusiraju na svoje sadašnje zatvorenike. Sljedećeg dana u kupatilu Ben hvata senzor za gležanj kada je smislio kako da ga deaktivira, što mu podiže raspoloženje. Kad Hale i Nick odu, Ben posjećuje Sophie šator i poziva je da pobjegne. Pažljivo, Sophie izmiče iz šatora kako ne bi privukla nepotrebnu pažnju. Kada par izađe napolje, Ben isključuje Sophie senzor koji im omogućava da prođu kroz sistem upozorenja. Sada odlaze u Haleov ured da uzmu svoje pasoše. Nešto kasnije, par stiže na obalu, gdje ih čeka čamac koji je Ben ukrao. Sophie se pita kuda su krenuli, pa je Ben obavještava da će odsjesti u odmaralištu koji se nalazi na glavnom ostrvu. Dok par trpi snažne okeanske struje samo da bi stigao na svoje odredište, Hale je domaćin seminara sa roditeljima, a on intervjuše Benovog oca. Hale saznaje da je Benov otac duboko povrijeđen njegovom iznenadnom promjenom ponašanja, ali direktor je više zaintrigiran kada čovjek otkrije da je Sophie ostavila Bena. Zbog toga, Hale šalje poruku Loganu da provjeri kako je par, jer vjeruje da su u zavjeri. Veran svom predosjećaju, par je stigao do odmarališta, a Ben podsjeća recepcionera na rezervaciju koju je napravio. Žena primjećuje tragove na Benovim rukama, kao i njihovu poznatu odjeću, pa je primorana da telefonira. Dok razgovara telefonom, žena predaje Benu paket koji je poslao u njihovo odmaralište u kojem se nalazi novac. Nakon nekog vremena, par ima intimni trenutak u svojoj sobi kada se pojavi Logan i njegovi saradnici, što ih zaprepasti. Logan odmah udara Bena kako bi da spriječio da pruži otpor. Nakon toga, par je ponovo uhvaćen, a Logan ih zatvara u zatvor dok Hale želi da se iskupe za svoje greške. Sljedećeg dana, Hale objavljuje zatvorenicima da su Sophie i Benovi postupci doveli do kazni. Kako bi ih naučio odgovornosti, on izjavljuje da sljedeća 3 mjeseca neće imati doručak i slobodne dane, izazivajući nezadovoljstvo publike. Sedmicama kasnije, Logan oslobađa par i vodi Bena sa sobom dok Hale želi da razgovara s njim. Uz obalu, Hale zamjera Benu zbog njegovih postupaka, objašnjavajući da njihov bijeg može ugroziti Sophie i uništiti njen napredak u programu. Sada, Hale vjeruje da je sebična osoba jer je žrtvovao svoj odnos sa roditeljima i čak ugrozio napredak drugih zatvorenika za svoje lične želje. Kao rezultat toga, Hale odlučuje da ga pošalje kući, ali Ben odbija, pa direktor prijeti da će Sophie patiti. Jedne noći, Logan iskorištava Trinu uprkos njenim prigovorima. Zgrožena sama sobom, Trina se kupa kasno navečer, nadajući se da će se očistiti od traumatizirajućeg iskustva. Sophie, koja je zabrinuta za nju, daje do znanja svoje prisustvo pitajući šta joj se dogodilo. Trina je pokušava odgurnuti, ali Sophie je odlučna da joj pomogne. Na kraju, Trina sebi dopušta da bude ranjiva s njom i otkriva da je Logan neprimjereno dodirnuo u zamjenu za unapređenje. Sljedećeg jutra Logan naručuje muškim zatvorenicima da učestvuje u plivanju, ali Danny je razočaran jer ne zna plivati. Bez obzira na to, on se i dalje pridržava, ali očekivano je ostavljen, pa mora da se drži Bove. Logan želi da bude samostalan, pa mu naređuje da pusti Bovu i pliva na obalu. Ben pokušava pomoći Daniju, ali Logan se miješa, što dovodi valove da gurnu zatvorenika pod vodu. Nakon što je svjedočio tome, Ben žuri na Danijevu lokaciju kako bi izvukao njegovo tijelo. Kada su na obali, Ben pokušava da ga oživi, ali on je već gotov. Ben krivi Logana za ubistvo Danija, ali čovjek želi da se učini da je umro pokušavajući pobjeći. Da bi ova verzija bila istinita, prijeti da će Bena zatvoriti ako mu prkosi. Ubrzo nakon toga, Hale naređuje Loganu da šuti o tome što se dogodilo, jer će to biti još jedna prijetnja reputaciji njihovog objekta. Te noći vlasti pronalaze Danijevo tijelo, a Hale daje drugačiji razlog za smrt zatvorenika. Nakon toga, Hale započinje još jednu seansu sa zatvorenicima, ali ovaj put nagovara Logana da se iskupi za svoje grijehe.
Usred seanse, Trina hrabro ispituje Logana o drugim zatvorenicama koje je obećao promovirati, ali muškarac glumi da je nevin. Sa velikom hrabrošću. Jedan od Loganovih žrtvi progovara, inspirirajući ostale zatvorenike, uključujući Ellen, da svjedoče protiv njega. Budući da ih Logan tretira kao ništa, Sophie ga naziva grabežljivcem i ubicom. Zbog toga ga ostali dobrovoljci kažnjavaju batinanjem. Međutim, Sophie spriječava da dodatno povrijede Logana, ističući da takav postupak dokazuje da pripadaju popravnom domu. Suprotno tome, Hale vjeruje da oni tamo pripadaju jer su njihovi roditelji odustali od njih. Ben podsjeća Halea na prethodnu žrtvu iz njegovog bivšeg logora u Novom Meksiku i ohrabruje svoje kolege zatvorenike da se pobune protiv nepravednog direktora. U znak solidarnosti, logoraši prave baklje pomoću vesela za čamce i nastavljaju sa paljenjem svake logorske strukture na vidiku. Dok vatra zahvata logor, Logan bježi koristeći vozilo, ali zatvorenici bacaju na njega gomilu smeća, zbog čega je skrenuo u zapaljenu stanicu za otpatke. Sada kada je zaglavio, zatvorenici ga gledaju kako se spaljuje. Nakon ovog incidenta, Jack, Ben i Sophie ulaze u Haleov ured kako bi stavili tačku na direktorovu zloću. Hale se spušta niz stepenice s pištoljem u ruci kao posljednje sredstvo za uspostavljanje reda u svom logoru. Prije nego što Hale može upotrijebiti vatreno oružje, Jack ga razoruža i pokušava ga ubosti olovkom. Ben se miješa i pokušava smiriti zatvorenika, ali Hale posegne za svojim pištoljem. Sophie mu ga pokušava uzeti, ali Hale uspješno uzima vatreno oružje. Bez oklijevanja, Hale puca iz pištolja, ali je razočaran saznanjem da je prazan. Ispostavilo se da je Honda uklonila metke jer zna da to nije pravi način da se suoči s problemom. Te noći zatvorenici pod Benovim vodstvom odlučuju da Halea zatvore u zatvoru u jami kako bi osigurali da neće pobjeći vlastima. Do zore brojni zatvorenici bezbrižno jure do okeana da proslave svoju slobodu.